tala fatu ile mai mo mai o le tatu tono ile tautua le nei le EFKS TV ila na polkala me wo fai ngoina o le Kerisimasi lo wainga le nga ma ulunga le pule me le fainga wenga wa fai ona fa mai tele nei polkala ma ina yo tatu ma futa tono wainga wa fa ta wainga Kerisimasi le nei to sanga le ngata foi leo ta penanga o fai pese o televou o le whapelawon tu sa atu tono la tau manu tā puai. Ina ia whanga poto mai ai e Kalesia, no mainga, o wale whamna tuina o le Kerisimasi o le nei tu sanga. I le whita whawhongwhonga mala mai mo mai o le whasa lau tu sa atu tono le manu tā puai, o le Kalesia whapton Kerisimasi Samoa, iwa iwa se tai. Tai inga le sunga le whawherenga sunga se lala mala whatua. Ya le wa mai mo mai o ma fela ai ma ftatu ya ma le fionga te novasa fa manatu o ya le fa ma fongo le tatu Kalesia ma le foi pese le fongo lo to po ya ma lo to ma lo le fatu la nganga o le fa mo mo le fiafi lo fionga te novasa sa mo ye fa fela le tatu to ma se le tapo le Kalesia ya tena le foi tama fa na o le Kalesia nei o le la papa o i to fio le to ya o lai mo fa tu pe le na mate fie il fa mo mo ya on no le tai mi mal fa tu la nga ni fesi mal nga fa lo tai ila o fit lenga ta pola ya e mo ona pa ya tu le e mo runga sunga le ri fule le si vi ya me se fo ile mai mo fa ko mai ia man malu stato tu no yang tong fainga ko ia ni ani o pese mane Kalesia vestai ia patai wa se mato ai Kalesia ne po kala meta ua ia nenga te lea ia o le ne fu po kala me le mpayo ngalo tama fa nau po ia ani ne Kalesia o lo fa pe ona sala lau ya tunu e fia lo lang ia wale ngadwe ngale tua so ta fa lo lang ia ai me se fo ia stato watu nei ia patalo pat so ipu manuia langi ma lo faftai ia o le ua ta pena mai le tanto foi pese me lo televo o fa mo nei fias ia se a mai ale la o foil fa ta to mo le ua fa ta to ia le ta pena me fia ni va no le ua ta pena le foi pese me lo televo fa tu langa la to ta pena mo nei po ia o le o sa unia tu le pese mo le a fatinonga le pe ona hufua ia e toru lava ia vaenga tele no winga ia e lua mano longa ia pese lava nei ia panganga lava mo pese Kerisimasi vaenga mo mua ia pada sina maro longa so mo vang tol ia man maro longa no lua ia ona pai go tuai go lele vaenga long tol ia mai ile ngona wala sa mi ko ile a foi pese ia uang foi pese le ko sa ile e nei pa mo ma lo fa futai a to vasa o le se matau a lo sumo va te lo sumo fa ya o ma foi pese o le vai na sidinga o ka pena o vai ese a o ni se pe o le vanga ma tu ya ni se pe o tu pula ya ni ia pe o tapiti lava e whawhinga tāre ni tapena. A tai o le peona e siringia. O le tūlanga lea e le papito au mawhese Kalesia o le ngase lava o mene o hoi pese. O lo whilongia pea e iai e mātutua e matuari lei lava o le tūlanga ua leva. Leva o na whatasi o hoi pese. E iai po i lato au talako e o mai po ele e iai le tulanga po ele ona e o mai ainga pe pese o lato tu ai pe pese e to e titi ane tangata e pale to ai mai waenga nei e maa tere ina o mai le ato mane mane o loto masalo e a fua iai o le to tere lava o lato e o mai ni o pese e o mai ni ainga o masani pes ainga musika fa pena ia e le ngona e le lava se nele fai na le e a o lava e lava ina ai le
o le tatolunga na o le ngasi nei so se o fai pese la ve mo wai o le pafitau le o le la ngata o le lai fa fa ngo fi la nga lo nga wa pe o le ye le background o tanga nei le to musika ia o fai pese tai o le moni le na e fai ngo fi ai ona mai e to titi foi ni se ye e tu langa le e fai ona ta ina ia le o matuale lei pe masani la ina pese o ni se o tala vo o mai matuale do ala pese ai pita ia i le fofo ina mai o le ne kale sia mai la o pese au o mai la o ngasa e o mai le o tala vo e o mai o fai pese ua mai lo pese o le fatu tuanga la na e sen mana i o le pa foi le na ma foi no mete pese ua bon la tapen o lo pese vai nga mo en foi ona fam tantala wi ni o han pese ia ni pese fatu ni pese fo i vai nga mo le la tapen mai lu tumba ia aftai mo le sit o le tulanga nai le i pese ngani o pese ele oni pese masani ele oni pese fo ia mo masani tato a o tele o pese ia wa faunga o pese faunga o variations o toi te unga e tangata to poto le musika wa mafai ona mato maua ia e so soni tele no mato te tasi po io tamari io le nei e kalesia ale feonga ia la sala no se tu peta ia o lo ala nei America ia o ia leo o lo feso soni tele o maingo pese o le fa Samoa no pese o le liliwina po arrangement o e teu ia ta se mal fosoni ma to fa ya ngolo ye nei ia tau ia mana fiong fo ya afamsanga i mono to fa ia a pe fo ia talenga ya firo fu a Mexico seta to mani o la to ni lo ma fa male sa uni o pese ni ai me moni na ele oni pese masani fo ile a pe ona masani arrangement ai lo ma to fa nga ina pe le fa Samoa nga ele to ina o vai toma ele foi lá no ngalo pa ngai na pele ngana male pa Samoa no pese ia lo mai ma lo faftai na tole atu le televou mo le tapena ngara va ngam mo e ona toi mai le fa wa u tato wa fa televanga por kala mar Kerisimasi lo wai fa fo mai Samoa pa pesa se tafa le rangi wa mafai no atu ia le ko kalam o le Kerisimasi i lo wai e mai le vi a me le tua o le vi inga le tua i me au pito lunga ma le manuia i le lalolangi i tangata wa lo fangia eia au la le profeta o Isaia au wa whanau mai mo i tātou le tama wa foina mai mo i tātou le atali e lo na ua le malo e ngoa foi o i o le silisili ese o le faipule o le atua malosi o le tama o le whaavavau o le alii o le filemu a o la le whai avengelia i Ioane o liu tino tangata le upu o mau foi o ia mai tātou na mātou mata i lona mamalu o le mamalu lava lea o le alo e toa tasi o le tama o atumu o ia i le alofa tu noa ma le whaamaon le whaamoe leo pese-pesenga i le nei afiafi e whaamanatu mai e pea i tātou uma ma le lalolangi ua liu tino tangata le atua ua liu tino tangata le atua e ala i le pepe fau o le Kerisimasi ua fio mai e militino whaatasi ma le tangata ona o lona alofa tu noa ma le whaamaon ina ia whaamangalo ina tātou angasala e mawhai ai ona o tātou whaolaina o le Kerisimasi i lou ainga o le Kerisimasi i lou ainga o le Kerisimasi o tātou ainga i avea mano fuanga e whanau mai ai ma fio tu mau ai le pepe o le Kerisimasi se o tātou te tālu o toi lava o se anga lea li ie ona mātou whamanatuina lea o le Kerisimasi
O le aso na e soifua mai ai le lalolagi. Ai o mātou whānaunau atu, a whio mai ala I lo wanganga sā, ina ia whamanaina mātou pese-pesenga, tau moli foi alo whaanga ma whamanuianga o le nei Kerisimasi. Ina ia mātou langona ina whātasi le leu tino tangata o la o whio, e ala I le pepe fō o le Kerisimasi. E le ngata o le mai moa whaafunga mai a Samoa, ai whapea foi le lalolangi atoa, ua mawhai ona o atu iai le nei polo kalame. Tātou mala o whio le whamoe moe o le nei a fiafi, ia whaia nei pese pesenga, ia whaane nei I pese mawi inga, I le tupu le ali, nei o le whaavavau lava. Amen.
sai le whakasolo mo le tapena ona se feedback le una wai ni so kalesia pe wa ngal po kala mo le ri to to fa ma wai oni si pe ko foi mo lo oni ko foi pese marka ko le vai lo ko foi pese ala se va ngai to no ta do kalesia ko ni se sui no to le me ma dien sau doang yo tulangan na le mai tau ni ya mai se la vai tau ke nei ole ke lo mai aso Kerisimasi ya ia na to sa le ma se yo no ko ai le ko na ai a olo ia sofia malangona le langono pese o Kerisimasi ya o teni nai se to vai wo to mo le wo ole langona ile ma ko ya no pai le ona fatasi mai ia onisi o la toni a in pai na o isia to e vai onisi anga i papo ia mato anga i mai o le masani lana o tamafa na ko ne ka le sia o malanga i papo manopia ia e mapai ona malanga mai ia sofia ai le ese fa mai e tomu ai le o fa pila ko pis ese mana yo le langon ia o tulangan na ai matalo anga le ko la le fa mai ape nei ko le melanga nai ia ka tu mulia ko ile pai pese a sila tu ile tulanga ile ta pena ngalo pai pese mala pai pese milona nu me ole o ila tu la vai mai le amatanga tu sanga si o mai temi e malo fa stai o le ala le vai na le la 40 mai le tele mo fate onis foi fa ni po o le pe ona sau no ile e la peta la ngata kuana ole o pe pese nei ele sa pe pese siva o pe pese nei o pese na lava meta ua ma tino ile e pe na ye va la vie tele sa ye i suto lua soi vai tele e na pese na lava e sa unia ma ta wa na pe ona amatai nai ko kala mele sunga ya petala da pus ne la ya pe la ona kamtala o matou ia na uinga la voleri no telesip le la il tapena ngalo na o le tapena ngale ba lo faftai o le la to tu lo tanto o fese ia wala la to tapena nga ile mai mo mai lo malo tanto tu La
sai ama tau le tapenanga e le fengofi o le ase umi le na tu fantasia e tapenanga ale fai pese me se lauto o nga safate afstai na fua lava ia tapenanga ile taimi na longo ina mai ile el officer le TV2 EFKS ole a fie matou le foi ngate se mai e ta marino pe lua masina ta ruai e tele ko imena ha ilo ko pese ma pe na ia ai sa bawa la volta ini ia pe mal masina na matou sa uni mole moni pa mo tau na se fa se nei na tangata awai fele le rifa ye to tele o planto le ana mai tata famo o di ipo to batai ile il tulang ile si il lima se fu pasene la mai tu sala vela pa ino la pa ina ia e pana un lango ko ye wai mai a onga ia na pa penale on to tele ko ile pana ia ai o la to e matu tu mau wai le ia se swinga e ko inisio o matua sa awai nei apa pese ia upai langi le me pola ai pita ia ne o pa pena la pa ona pa ko mai ia ale ile o yese se se ngate e no vinga di mas fu pasene le ia la pa ingo hali ka tena ia tamai bata o le vanga no todo o fele ave fa ma fa vanga todo pese la va fatu po ia pa tai o le tulanga le I pese nga mavi inga o le tua o ila se finei ia altere lava I pese rearranged pese vole le arrangements ele tele o pese nei o pese ele o eni fati masan a o fati ia o mpai ona to te wina pe ona o ta o momo ia o lo fa pena ona so so ni mai lo le kalesia ia fa pe ko ma pe mai nei ele se fati a masani o matou su le fe nei nai o special to special o lo fa pena na rearrange e nisi foi o pese fa liu pa Samoina ia pe le talia tu le na malo fafte ai mo malta to no vanga mo bole o tato kalama mo le Kerisimasi lo ainga ele tautua fa wa le fakasa TV What's
O mātou te upu, mātou te boliato, mātou alofaanga, ma whaamanuianga, manuia tele le Kerisimasi, ma le tausanga fōu, tātou whae o le talo. E lunga o mātou Aiga, ma lunga o Samoa, ma lunga o le larolangi atoa, le manuia ma le file mu tele o la o fio le atua te ultasipa ia, le tamale alo, ma le anganga sa, nei o le whaavavau lawa. Amen. Ia, o le ua, a e tapenanga le utaro, o le asa o sila sila. O whamari e inga lau sila sila, perform, le le kako, ka penanga le ilifi. Aftai mo sit, e manatu e le o e po malai, ua le po yo no matou, kaya le le olivi i le tua. Ia a fai lava e le o tau ensi sila le tu, matou te la mono lo, ia fia le tua e matou tau mo whainga man tapenanga i le nei, i nei wha moe tau, mai iai le la mona, o le a mo moli atu ai se pe au o le Kerisimasi i inga le nei o le tua, ia au wale pa tomuanga, ia man patina o le pio mai o le tato i whaola i Yesu Keriso. Ia o la mona na, ia le o ka peo o whai atu wa siri hape se vai wase pea le ai o le langona, ia talia, ia le anganga o lo moli atu ai i inga o le atu taum whai atu ai le nei au whai pesi taum whai. Ale ala o tawa, o le lava o ilungo le lepo le na mana o iei. Ia whaatai, nā ue sila kia ta kuala whaatai. Ma lo whaatai tan was. Lau mo le tapo inga le turu, e maise tamu whanau o le kālesia. Ia o ngā turu Kerisimasi sauna whamani. Ia, whaatai tere mo le avanoa, whaatai le ofisa kusai po imani. Pea ma pēr turu tainu whano. Lea teo le, ne kālesia ma nita mai o kai pese, nei whamoe moe tā ua. Sauna. O le langona ma le whamoe moe, e lawa lunga lava le, ia le suafa o le li, ia le tua i nei tau mwhainga ale, ana o kai pese, makasa mai wawasitai, e le langona, ia mawhai ona maua mai e so Kerisimasi, i so staffa o le lalulangi, ia e me se koelo tātou tunu, e le ngata i tama whanau umale, ale nei e kālesia, o alatou rupe whaalele, ia, ai me se fu ye tu mawai pe ya oma maso se me ono pia ia talo si e mafai ona maua mai ia ne nei fa sal longa o le taui o keske senga mai vai va se nei ia e mawai ko ta to maftanga so tanga va la lata le so se vai va se fai ona fa ponga iai le ngata ile ia pa ia mal malu la tulu ia po ia fi fio tamari o tupu mai fai la unga ma palo por e ngata ile ia o so se kālesia lo ia o na le tua so se ka pai taulanga ai ka wai nai ia tau whainga ni o pai pese ia pai o toi maso matou leo ia ala manuina le anga ia tule ka manatuina o le Kerisimasi ia pio mai o tatou i whaola mai vai vastai au pai pese ma le kālesia ia manuia tele le Kerisimasi ma tau sang fau na lo tai sunga tanavasa whamanatu ia o le teitei pesa le whaiang foi ma le olo tu whatasia le nei tāpenanga ia mai se le tāpoinga le wona le tōsunga se lala marwhitua ia ma le au whai pese mai le whakasa i vei vastai o a taurungai ma le tātu kalaba nei whiawhi manu te leina lau whasau saua le ngari atu oi po antai au whao lewa le nei tōtua ia se leo o pāo papa le whawhangabaua le tono oe manua vi fale lo fengalo tātu toi whelai foi le sa tae mo te merei to whasai fua Samoa, go watch you, Malena, Ole Asau, Nealo Fanwa, Saunia, Leo Fana, oh yes,
Kerisimasi. Ya te oi Samoa.